barira ya kimuri muthenya umuthi tukimurika maundu matiganite thiini wa bururi uyu na twakirora maundu ma siasa uria makiana niko hiyo na twena umwe wa aria mararora gitege president Professor Mike Wainaina a independent candidate na twena eketomwete waziri minister Muthuriti Amos Kimunya na ninge wakiri Ndegwa Njiro thiini wa Kimuri Wigate Kimurire ni meciria na to invite gadu aria marenda gwatura na meciria yo gwatura na meciria tutothiye tuge uri urenda kuigua no ni gwetando marenda gwatura na meciria no ana eroreri ni marakena muno na tadena mundu ha ugitwo Bernard Wamburi akauga Njenga ino ihura today I tend to agree with Wakili of Moi killing the generation of Kenya's youth. He killed the concept of cottage industries, which revolutionized countries like China and Japan by renaming them Juakali. Tell Wainaina to explain his concept to the youth instead of making the youth feel not cared for. Akauga oholoria adu makoloto makirorera na gwiciria tumire kwe odowegi debate ege na no twathi tukiuranagia tiriri ona debate ino egire kirori he meciria magiragethirwo ati he wajiko uria uratwirorera no uria ungireroreire debate iyo meciria make ni atwita itua na niwe taruwa korokuru uturaga ando ni NYS ni besha iria citwika ciorire bilioni 25 iciare cia tondu hena kiria gugatiriri riu ri no agunikire ni andu akwendia ndengu andu akuhata metaro na andu akwendia minji na ke agikoro mwezi mwe allocate ciringi bilioni 1 ndegerege ku imagine ciringi milioni 17 ciri thini wa wodi kono kwa no horo wote ithiori ni atia kungika ati mbeca ciraloketwo igateithagia youth hi kwa njira hari budget process na thini kinya wa county government ito ndu mbeca taru tukuonaga more than a trillion ni rakorirwo cia twala guku thini wa matura hari wathani wa Jubilee makoto matwara mbeca icio na riu mbeca icio nacio ikoigwo ni ciora cia NYS guguthia ati tondu we wari thini wa finance nikejuge mbeca budget ya NYS ni yakiri nene no na itweria ma report maria mothe mariketwo ri bahire tikagati cina kiuria ona tiakinyete bilioni 1 koguo ticio the ciorire ona ici ri tikura no tuika itiakihuthiruo wega kana ki na tondu ciro cio uthuthuria ucio no rathi na mbere ri reke ciko manene magotine tukakimenya atiriri o yuthi na igigacio cio ri yuthi gakorwo ni akurire ciro cio ri okarika ri niguo tukamenya kana be ciorire kana tekire atia tori niguo ndamin koguo twata utura tuciaragiriria no tutari na uma ukoima na tondu akiria uma ukoima riria twatuka mundu atoro igotini niona ndio hena wira waku yo mundu no woire mbeca cia muigi cigana ona itagirwo ni kwayo na igoti ni riatua hana mehia mau no turore thini wa budget ya thirikari ni mpango ya thirikari tuna thirikari igiri tuna thirikari ya county na thirikari ya national budget ni process ile ni the same na yagiriwo ni kwajiria na andu aikari a Nyandarua ni mahetho mweke ni watho makerwo ni turathoreka budget ya county ya Nyandarua ya mwaka uroka na onward ni wakorwo na mushamanio aikari ya ward ya Kibiheri kana ward ya Demi kana ya Gita kana ya Wajohi makerwo muthenya wanyu wa kuga maundu maria mungienda marorwo thini wa budget ya mwaka uroka ri muthenya muna andu magirwo ni kumira magathie makoiga ithuiri no twende governor ugithoreka budget yaku ri wikire munado witu wikire horo wa ng'ombe citu ni irakwe ni ndigana uturorere barabara ici andu makaneana maoni public participation na he muthenya bangitwo riu maoni macio mothe magacoka magekirwo hamwe magathoreka budget ya county budget ya bururi ri ungirwa kuma mweri-ini wa kenda uguo ni gukoragwo na mishamanio yo budget process ikajiriria andu magetwo makorio ni maundu mariku mungenda mekirwo thini wa budget ya mwaka uyu no andu matithiaga niguo no horo cio githie bunge ri ya
no abunge tondu makirugamirire anduri na MCA marugamirire andu within the ward makarora kudu ni gwetirio kindu kina kudu ni gwetirio kindu kina ni athe mekuhota we kuiganania maundu macio mabataro macio mothe niguo budget ile guthondekwo ya county governor na akimirehe atwara county assembly MCAs makamera makwa budget ino ri igithondekwo guo ri ni guteithia county itu kana guthukia no mamicenjie na maitwa acokeria governor National Parliament, National Assembly, no macenjie budget, macokerie president. Mamwire kuringana na budget statement kana leo. Budget statement niyo kwene ya bunge. Yato budget committee. Budget committee makarora budget ino makoiga atire besi ile kiro cia githomo njigani. Besi ile kiro kwa defense ile no ma besi kwa defense kana igi wa githomo. Mami thoreka mamiro thini budget committee na magetha nduri. Macoka makanengera macokeria president kana magetikeria no yathi bunge ikahetokio. Koguo ri wajiko ni ahetwo kamweke kago twikati ni aroiga ni maundu mari kwangenda mekirwo thino wa budget ni ya bururi kana ya county no to andu aitu matiruta wira ucio ri mareterera governor agagithondeka budget yake magasha kuria niki bara itu tathondekirwo niki tutathondekirwo mbeca cia kuriha maveti na niguo ngombe citu hota wega atia niki da horo wa urimi wa kahwa utarori tondu ugero horo urimi maundu maria makuhiririe wajiko horo urimi uhoro wa ugima wa mwiri uhoro wa githomo kia bana beri na githomo kia technical eni go yudi atoro igate magiro nkuheo skills mahero skills kurigana area ya ori ni skills ireko relevant aikoro makoro mwena ukuregia shukari ri adocio no mende kuheo skills ya uria magihota gwikuria na kindu kiria agoni kwaji horo wa kure gukora mushereri ni skills ireko magiheo kinya mundu amenya atiri mushereri uri tomaka urugagwo innovation ya tokuga neza tugicenjania gureka a product out of the resource ile korwo witu nikio horo wa technical training atwarirwo county na hekeri maundu maingi muno watwaritwo thino wa county na korwo ndu ni mararora katiba eno nikio juge twajira katiba implementation ya katiba eno igiko wega ri mathina mekunyiha no reuri adu ni ugwa bara niguthie garoga ma DMP ni ndoiga ate ni gurora ka bara no horo ni cio ni horo wa governor right nuko mundu ginariga niye mwathura senator ni gukuria itura riri na hatire handu akanyisa na behia huko ni itura handu aramutanya koguo how neho nikijugire debate ishire at the local level adu nimekwenda guthomithio maundu maingi muno kwewa ati ona togoria turathura tondu atogoria sadatu kuma president senator women rep governor na MP na MCA adu aya sadatu turathura ri ni atia maranyitana mukurire wa itura riu githomo kiuria rekirie kinya hau ri andu mari meya nu turoria kiuria ni MCA tokuria ni MP ni women rep ni governor kandi president jegaji tikirire ucokeri bare wokira wa public participation kiro tukurihe atiriri ito maikoto ya haha durani atiriri ati wakoro kuri andu arigene mutino ya dorogogororo amanario ati wagukora ginya mundu uratheca kirore kana murugi wa mudegu ya kigano ate aruga ngima huko ukeuria terere mundu ningenderia to muthino wa county assembly mundu iturathi ku oversight bilioni twakota miaka tena cia kiambu bilioni 33 ni uhoti wake ukeuria terere maiko tondu twerekire mweri nyanya guthurana ri niki tuona kata tuthuraga ndogorio andu matarahota kumenya ati wira wakwa ni wa MCA tugo muheshimu wa gweta tumundu athi kuyata ati ni akabarabara tata ina mbia andu mekite atiri inicha level election makoroko makiruga kuma kwa njongo ngurie magathie kwa njongo merie election rogeo magathie mwakini rogeo magathie mwakini makoroko makithura from worst to worst ati wo every election no kurasheja no wagicokirio mundu mikodo merira every election no oria bekire mahenio maikiuga ni megucenjia okay no maracoka marerira marona handu haha ri ni tuimire kwa nyunguria tugithie kwa no ritarere ni maronire ketucoke haria twona aki okay rekebudhuri wale koguo maracoka juga reure gitumi kira kiratuma wone tutina capacity thiini wa kana gutene delivery thiini wa kindu gitigwitwa county citu ni ndu andu aria turathura kuma MCAs
matina kindu kirenda ithiro wa Weru Mburu akiaria bora kwa God rest his soul in peace uasi na wajibikaji kwirutira waragania na waragania wa kwenda gutongoria bururi todo be barona tari wira ni wira maradi ku tari wira nigetha bewe mbeca cia gwaka nyumba yake au ni hobeno ri nigetha kathia kavinga ga governor even on good reasons nigetha bakwa matoro mo kiro mukerenyo kanwa nigetha agie na opportunity ya kuthiko cera roraya tondu ya certificate cia kitikibo muto dia kuthiko cera roraya na nikirona ginya kwa kindu gigitoka public participation itirakorwo gitethia na impact development thini wa bururi niki nyondo mundu rero akaweka public participation aroko kumika nigetha we akorwo agisatisfy requirement ya watho kana agikinyanirira watho buria ugite no ndarenda kuria atiriri public participation era impact yake thini wa society programs ira marogo na igo propose wai wasicithia as against the budget na outcome ya cio igo seja mesiri muturire wa mundu rekore witu karusha na muthemba uriku kana kore witu ngiriambu 2 mundu rako wika public participation ndakoragwo na feedback mechanism yago gakwira andu aya tiriri mwatu ile tumuthondekere darasa ya Sigiri Bridge na darasa eno ira costire mbeca ciganona koguo tingibata kumika ni undu budget to this amount kutina feedback mechanism ira uma from the county government and either from the national government to the people momaroka as a formality magoka mageta wanjiko baraba itugisonjo barata kwa nisibu magoka makamera nitogweka it is not wanjiko saying ni leader, it's the leader talking to wanjiko tuwajiko lego turenda gwekiro ni uri gikagwo ri gikagwo kwanyu ri ni tofauti todo ni leader nyadaro ni gikagwo na nduma korio todo mundu rara ugangije tena capacity governor sorry mheshimiwa waziri sadly maburu imara mabotete gukura and I believe professor can be a witness makoro makiambiria concept ya bottom up kuma gukuthi wambatite no te kuma kuria guru wekurukite tarora kindu gigwita NYS program was it the people who needed the NYS program kana ni thirikari ire kuria guru ya nindaga NYS program aikora ni wanjiko wa nindaga NYS program software ya implementation isia NYS program na tika kwa liboro NYS program aira masira megotine kana mategotine tor mwakeja ni umire software su yari ibanatia na design ya software su ya gear towards which direction yari direction ya ku deliver kana yari software na intention yari go siphon pesa kuma kwebururi gere kenjugi atiriri katiba kakakmo shimara liboro akone katiba kega muno problem ni ati andu aria amoto twinamo ale tuktwavere wira wako implement katiba gaka matia believe na katiba gako yene mikanu namo amwe ene ao niko kabura makaburaga na nitukali bura matandu kwari na nduma yes na nduma ma no no rinto akire tuka tiriri nituku adwani mekuvikanizwa baradi negociara na nyumbu na igisia baradi negociara na fude ya nyumbu baradi negociara na buda ishara nyumbu nikioro na gutina delivery thini wa thirikari government ni ate kwina delivery na national government kwina delivery ni asia na buda kwina delivery na kwina delivery no korwa tiriri turia andu nerega eto wadi warora ari nituge kindu giko kiega nitugoine gikitokiega ndora mahara para ni mathore ku tuna ritima ni irekirwo ciana irathoma arimu no maradikwo security ni yagirite thigari twina nyingi tiwera kwa hianaka right koguo ri he maundu maigi bekitwo na maundu macio ri korwo hatira thirikari irarora ri matigikitwo ni ukoretwo no kora okay weici ohahambi ngatiriri ni ukoretwo no kora no cio ri ona twathie ri na mbere mushimo wete weici na nikyo turakuna ona weici cio ri no matuthie na mbere hari institution ya ciugete atiri ikorwo ni cia gutweria maundu macio na kuruta wira ucio na ni iruta wira wacio no tukoiga atiriri tondu ni twajirie program ya NYS gwituka mbeca imwe ni ciorire ri ndeke wa NYS ininwo tondu mbeca ni ciekirete tondu ya na ni airo nukorwo tugethie na mbere tukirora atiriri ni twajie horo wa bara ni twathoreka Sigiri Bridge ni ya collapse ni kuga ndo gwa bridge igi ndio makaro atiri ya collapse niki
niturakire nyumba ni ramu kile wishi ago hena wishi ndio mturamya mudo raire mheshimiwa inaina heka odo arenda uike na ndio na nyukugete atiriri we ugire ati nugu no idia nigetha kagicenjetie na bara dini radio atiriri ati atonekano githetikio hihi tukienda divei jeru na digitho jeru na nigo ndigira atiriri debate ni njega nigetha riri ona nie ndirona andu anyinyi mari andu anana mari anyinyi korwo twi 50 na tuhote kuheo opportunity ya new idea ni twaririe horo wa pluralism and kiria igateithia bururi uyu ni ideas jeru tici nguru na riu ri he language yario haha ni muheshimiwa na language eno ni njugire ati ngero iria igeretwo yuthi ni corruption ni ngero nene na mundu ngiri akiheana kiria haha oiga ati Wainaina ni araria no rume muno nie ngiaria maundu ma yuthi njeragia no rume na gutire hindi ngagwa koguo aigua tandiragia no rume muno umwaje tarucio ngakorwo nyongereirie rume ucio tondu tu wa bara ni wa yuthi ati beo njithi no mwaka igie na voice na no mwaka igie na a place on the podium and I am here to represent them. And if there will be a debate, I will be on that debate to represent the youth interest. That is number one. Kogu urumede na kuo na ngodi na be na kuya normal go protect be ojede. That is number one. Number two, heki wo kiwiro haha ai na kiwo ku no mwaka to revisit. Tenere ukorokia biaburu na wishi no tunyani uria wekuo umuthiri uria ugerete uhahami no hahami uria uhotometie be ojede ukiambiriria ri twera gwatia kanyoni gakwa na wono ndoro wakwa riu ri rugano ne rwacendia ruoka rungi haha atereke ciumene reke ciumenene atiriri atereke ciumenene reke ngwire Michael Goldenberg ni yoimire nene sasa Abrolisi ni yoimire nene sasa kazi kwa vijana ni yoimire nene NYS de koi manene ne matakio kai atiriri reke ngwire reke dekie twata kwareria kaudo ile my father igaga atiriri reke dekie let me finish my father igaga atiriri hatire thina munene thino wa muturire tagucaria mburi yaku no mirite kumecaria no mirite ati mburi yaku ni rairwo no ri uramirire niwe muramecaria nake ati no uraguteithia ati reke tuthie kwa Ngai tukaroreka ni tukuona na no urite ki mburi atiriri NYS ri turacaria mbeca no mirite na nikio ruwa twikatire reke ciumene nene citi koi manene reke ngwire na nitwaririe haha ngikwira uhoro wa NYS wikirirwo mwaki ugikirwo mwaki ukirire mboka neguo hindire andu a ODM mambiriirie kuhoetwo ati onao ni marire mbeca cia NYS uhoro cio wathire ku ugikirwo na ndokaneterere ati ni ukario ringi ati ciumenene ari ku uhoro wa NYS kuria uhoro wa Goldenberg wathire na kuria uhoro wa Abrolisi wathire ni ku uhoro wa NYS uguthie na bururi ungihitia weke mahitia August 8 uthure kanu either NASA kana Jubilee NYS iguthie na mbere na kurio na citukoi manene ni gukorwa atiriri andu aria tumaige woshimani uria wiyite akurorere besari ni woreka atia ni wararia besa unfortunately thina uria wi bururi uyu ni ta gwaku nderi to wandike woshimani kuma kwanyu niguo kazi ni yaku indo ciaku ciambiririe kuiyo niguo wite borithi okay borithi moke meka investigation moiga moici ni oreko na yo wambia kugatira ehio ni wito riu na ni wa mayanti riu die muvuta riu guguthia atia siasa cia ukabira eyo ni ongerera situgeraga okay ate investigation is yeko twerwa muici ni weyo tukajia kugana muici wito au ni atiganwa nake na nejugite atiriri there is something I call the unholy trinity ni kuri utatu mutheru na ni kuri utatu unholy utatu mutheru the trinity between tribalism, impunity and corruption ukabira ukora na ugumania dogeheria ukora totageheria ukabira. We cannot deal with impunity if we cannot deal with tribalism. You cannot deal with tribalism with Jubilee and NASA because they are headed by tribal demagogues. It is not going to happen.
And if this country wants to take a different yes, kwenda gukua ikinya ringi na kwenda kwa direction yegere no mwaka mudiro na ndwa ya KANU NASA na Jubilee mwarega kumeheria utongoria-ini. You cannot do anything about impunity and corruption. Todo okabira niguo urehaga impunity na niguo urehaga corruption. Na ndirete andu handu hangi ndiretitwo kuria thiaga campaign ku mutokaga. Mutokaga. Ndirera andu atiriri. 50% plus one of our problems. 50% plus one of our problems. Sigo shovona kuheria Jubilee na NASA. Mugeheria Jubilee na NASA mweri nyanya ri. 50% plus one of our problems are solved. Kyuria ni atiriri 50% minus one isi cia tigara togo si solve atia togo si solve na ko inspire na ko invest in a new generation of young people. Nigetha mo si radio change na mwikira wa ko invest na new generation ile duka uroiga tweherie ayo the meho tuciare agi NASA na Jubilee NASA na Jubilee todo tweherie tongoria re yes aya agi madina mari weherie tongoria re 50% plus one of your problems are solved. 50% plus one dadi nyada arware adadi kiviri dina jabaje de meko matire na mawira mena madina maige victims of KANU no victims ya maodo mashi no meho gaya this meho adosho meho na mena dina muige dina muige muno adwa yale dawo dikereria re ndramera atire to mwena dina ari gwajireria atia Rusio, give me that opportunity. No, Guajiria Rusio, give me the opportunity. The topic to create a new generation. No generation here. Hemo do na miaka 35. Hemo do na miaka 40. Onena mutumia na ciana me hadu hariku. Na ndari na ya kuria. Mundu cio ndokumucokia thukuru. Ndokwaja kumu inspire. Anenda kumenya atiriri Rusio ri ni atia geka. Tutagedie ku tumarole umwega tanto tuya tukamoria ri kamoria ru haha ri ni atia mungera twike niguo mutundire witu ucenjie magani mae kwira ru guku ri ungiturekera kabarabara karia tungithondekerwo mai ni tukwaja gukuria nyanya guku tukiega atia tukiendagia tungireherwo mabeti na mekoja kurora ng'ombe citu niguo twatweka atia now that is the consultative yeah na andu acio ri ukumoyora mahiana tondu maundu mao maria marakwira ri ni ati ni turakuria mucere guku kiria tura thina witu wira guo ri na kiria turona tungikirwo ri guo ri ni ati ni twambe turekirwo thitari hari ai kuria twarwara maguru ndwa mairi turithiaga now that is the people coming up with their solution na we mutongoria wira akuri ni kwamba kurora kumathikiriria ukame aikona ugo muri ni tukwamba kuwika atia kumuhotithia maundu mage no twajie kwaria githungu kingi. You know the bigger issue, we inspire people, network, innovators. No, I don't meha. Koni jene yesu ko igate miaka 10 igokari, and I think that's why the laptop program yajiriria. Ati neturathie uhoro wa technology. Yajiriria kana yajiriria kwina laptop ngiri magana kenda. Na iratho ndo koni andu, na iratho rekero guku. Na niguthi na mbere guthoreka nyinga ingi. Koguo no andu marekasya marathondeka. Ciana ici githie standard 1 ciajiria na laptop. Chaji ya wesiria meshiria ri innovation yo atoro igari mwana cio ekari ke standard 8 akorwa geciria ti uretwe cirige dui ya twandikaga ndoro ine na kĩ ya now hari angitura twara marathi technical maundu macio mothe marathi maicenjia na ciana irathoma ri in another 10 years nigakona generation ingi kwanza sisi cianjiriria ri na andu mathi gutrainirwo kuu ri na technical training ire rekirwo every county kwina technical training ya andu megucenjia no jabaje ari ameho ri uri ada toroga mathi amenye thori ada tumuti amena mathina ri no matuicirie horo wao na tuwicirie horo wao ri tukwaje wiciria maundu baigwa eta maragera gukuria raini ni kumenya ati ni ndathie Murang'a ni ndakora andu haria Gitugi ni ndakora andu haria Githiga ya yuthi acio ri maikarite hau niki ni atia magika maikwira kahua ri macani guku ri mekire atia magire no ugakimoja ni atia tungihota gwikai muhote kwe kuthoreka maisha manyu and that is what now waro manifesto ini ya Jubilee ni kuona maundu macio meha maroretu no turore wega atiriri professor ni gatire ukabira ri ni thiro munene dadi nyandarwa ri othe ni Agikuyu
wathi nyerere othe ne ikuyu no kabira uri kweho na ni murigane uri kirenyaga no kirenyaga no na wathi kirenyaga ri othe ne kirenyaga na besha ni rakate kwani kwena uri macio mothe ndiuga kirenyaga ni kuri ndoiga matura ine maitu mothe ri ni kuri na mathina macio tora kigu no hatire ukabira kwa tumenya atiriri hena ukoroku ri ona ndio marenda utongoria ri makathuguru makamenya ate mundu uyu ri ni wira aretha kana utongoria andu ni andu igana meharĩirie kuga atiriri niona itangĩrĩhwo ri ni nguruta wira uyu ya etondu no arikana ona andu mathurwo manjire kuga mongererwo mishara ya niĩ ngoretwo msimamo wakwa wanakorwo ati turi bunge tutirathie gwetha mushara turathie kurutira wira wa muingi na ona kuru mushara wa bunge ni ogayanio andu matuike mekuheo nudure ni no gene muno ona kuota ni jigani etondu ri mundu arathie ku ni undu wa guthoreka mbeca no ndu warora uguo ni uraigua nikio uraigua kinya andu makiuga atiriri ati bunge ni ratinirio county assembly ni aregio turarutira wira miaka 8 na mieri 4 handu wa miaka 5 kwa ni magirwo kurihwo mieri 8 iratigarite makiruta wira tondu mecire ni maori ni wira mandikagwo right na utongoria wa Kenya ria tuga ukinyia hau ri bakuga andu ni kwirutira marerutira toria mundu erutagira utuika chairman wa itura chairman wa kanitha uti mushara heago right no ni ererutira na andu makamwira we niturenda tutongori itura ritu niturenda tutongorie kanitha-ini mecire macirorani mwecirwa twakinya hau tutigetie ndaka 10 uguo na he kaundu ndĩrenda twanjĩrĩrie kurora tondu nĩ kaundu gakoretwo gatirigĩtwo thĩnia twĩna ndĩritũ mũno na ndĩrenda gũthomera haha ũrĩa Joseph Ngigi arauga I'm a youth of this country and I made up my mind not to vote a very long time ago. I did this because I thought I would change Wanjiko's mind to know why to vote, but everyone I talked to was so bitter with me, and they say I belong to a certain place. Akogate, I'm a youth, but I made up my mind long time ago not to vote. Na heudo alko henodo wenaki ha muno professor. Niati bewo jithe niyo marauga matikaumira absolutely na bewo jithe no ri niyo erenda guteterwo na kuhuranirwo niyo nderatera tucenjie meciria mao atiriri bekaga atiriri and ni thiete kan kiria kuri ndanyita haria kiroima no gwikaga atiriri thini wa society cigikura ri kana thini wa marginalized groups ri twambagia ku blame the victim. Okay, twabia kuga mundu uyu uri tari uguo ri kuria America hindi ya andu airu metagia right ya kuvotire makero inyura mutithiete cukuru no iwe matithiete cukuru ndu wa discrimination in the first place. Okay, young people matiakinyire haha ati matigocoka guikia kura ati ni undu wa kurema kana ni undu wa gukiga kana ni undu wa kungathia ni kuona atiriri utongoria ri uracithia muturire wao atia na ndukariganirwo every time politicians mathie kuu ri mameraga tondu mamenya niyo mena kura nyingi amera tugwika tukumatoka kai no ne tugire atiriri muturire wa mundu munyinyi nducenjagia in fact life ya youth etuikaga more difficult uria mundu uria bururi urakura while yairwo ni gutwika easier uria bururi urakura over the last 4 years aha ri Jubilee ni maratwira ati megwika kana mategwika. Okay, miaka 5 ri ni meiganu ya andu kuona atiriri andu aya ri mena mwerekera kana matire na mwerekera toria atiriri mo average youth mucemanie nake umuthi umuria atiriri we better off umuthi ukira uria wari mwaka wa 2013 most of them megukwira they are worse off umuthi no ndukariganirwo atiriri over the last 5 years the rich have grown richer and the poor have grown poorer. No ndega maragura choppers negucoka hare urebo ruria ratukoinete ria atiriri burari egutura yuraga kuria iria thiini kuria mai maingihite nayo thi nyumuri iture ryo nyumu ati andu aria mena mbeca na andu aria mamahahamire ri no marathi na mbere na gutonga yuthi mo yuthi umuthi haro uguo ndiritori miaka mihituku ri ni kwari na hope. Okay, mo yuthi ni agere na hope atiriri yes na no nyende expound theory sura nda kwa riogoro wayo yes ati mburera ura o iriane netera gukuthi nyumu niki ni undu wa the doctrine kana philosophy the Marxist philosophy. Yes,
irauga atiriri andu aria maraurwo ni mbura no aria mara own the tools of production. Absolutely. Na nikio ona mbura iraurwo kuria mari. The youth controls nothing. Nothing. No tool of production. Ikegwere. Nothing. In a developing country, especially country that maximize kitu gitagwa capitalism. Na victimize the victim. No capitalism. Kwa kitu ndo turathie maikota turatiria hari. Na ndona kaida gakuga ni kitu gute ni tugukwira riu niguo mota gucokia ri tuna maiko rimwe turarora uria mureka campaign tugatheka maiko hekiure kimwe na tukuria mheshimiwa director atiriri tondu mwena ngurubu nyingi iretwo urairetwo ngiconya thiini wa thimu ino ri maiko ri mbele iko sawa ni kuona maundu mahana manage mundu agararota uria ararota atagweta muthamaki agweta muthamaki na mukoimera na mukimenya ni kwa hiuha na mukimenya ni rarigwa ni mundu no arigwa mundu ni magana yoki ona keri nukira tukoria tiriri ati ona twarora ri githuno gya 2013 mheshimiwa events are different kwa na shira kwa na maundu mage 2013 or 2007 riuri ona andu anake amwe ona mathi mekirite nyamu mato mationaga mohoro maiko ni omoe ona matitho ma ngatheti ona matirorera hike muri 2013 andu 453 thini wa 10 counties ro watudo wa muthamaki mateumirire tiga go mateumirire makirire ki ndire maiko ndiraigua na kuria muratinda na mukibangaga uhoro wa utana mundu roria tiriri 453,000 mateumirire uti mundu urenda kumenya atiriri magire niki na kana makaumira andu 273 Kiambu ire ya mbere maikirie Raila Odinga 61,000 Kiambu 10,000 273,000 thini wa mtudo cio wa muthamakire maumirire ona arena shira magikiria Raila Odinga tukiuria atiriri tondu githurano gya 2017 gikahotwo na tana utire tutire turona undu mugeni mureka unless wainaina adwaya muri muratuiria rekebira rigeta mushimo na kiariki na ngugigwa tena na kirekire kurite kia yuthi kire kia bamwe na ijenga gitumi kire kiratuma aidi matikai gukaumira kuikia kithurano ni undu wa kindu giki in the animal farm kabuka goge ka kurekereria umenye animals ngurwe ciari enemy yanyu ciari actually revolution iromitho ni professor nicio ciatongoririe revolution ngurwe na ngurwe mwe eta opeusi askari yari ngurwe ya meka 12 egikua ona niyo egitikia tukurwe twari twiri twa jambo twari hire revolution no ria muico ri makiga te turekera nguo mutemo ndo kabi ndakithomire na githweri ileni mwazabu etagwo mwenge na mkimo kwa na mzushi na mkimo gakiga tere utemu ndo no moka okanywa njobi na gutemu nobody shall walk on his tools anybody walks on his tools is an enemy nataka kiranguo no bara dutha ni riria ngura yacuthiririe kiona na njobi ni njega na gukoma masukani ni kwega ina kukorwo ina power ni privilege ni njega no nyuagerie no kare grapes eventually ona nimendagia ngurwe ona nimendagia barathi cia kura eventually kabuga igwa kuthikiria John wa Sarauga atiriri ngurwe cia invite Mr Jones muri wari enemy wao na ndike karata makiambiria kunya njobi nginya ngura ikiambiria kwina ironga metera maguru mere kwaje cinaga na hiki ikinaga ikinyoga njobi no ndio oke hali atiriri nyamwire singe citena atiriri neno patete itu hii pate sio yetu hii ni nguruwe na nani na binadamu muizi arauga atiriri this is not my party it isn't ino patete ito avatena nginya keki yakwa ona patena nginya kikombe yakwa reke nguruwe na binadamu meke atia maine vamo na tombo tio kire tondu kina bata muno na twintene no kuete atiriri andu ni maroigo masigaikia kura no tumenye mundu agituika ni akua ngoro no igada gaikia kura ri no ahotithia uria tarenda guthura ri no ahotithia aigira etondu to president urathura kinya MCA na no ukorwo na mauru maria makwirire no kona governor ukorwo no ikara muci wiga ndoguthi wikia kura ri no ahotithia uria tarendaga nyaigira
maucha makuri matikwagira koguo turenda ri mundu ucio ndaraga wige kure tondu gutena mundu atarenda araga wige kure tondu gutena mundu angibota gwikira na wigerereki ithu turahota kumenya maundu ya maraji na mbere ri tondu twi haha uguo twi na wigerereki munene muno wa guthomithia andu tukumera atiriri ona ngorwo ni ukwite ngoro ri thio ikia kura urore iratathi ni ruothe ri wone no gwikatia kana na wona hatire ri umenye no ukariria arugame hindi wengi eto mundu no maka no ngorwo ta mundu arore igatire ona othe anana marugamite president here hatire ndona ungede o ine no amuteithie we moyo igatire tiana na ona go to president the tuga na go ni MC marugamite atano ri mundu igatire ha ndona mundu ungedeithia no ri nduko igatire ri ona cio ona go hati muguteithia hatingia go mugwana ena maundu meri matatu wi makirite ayagi nyabere mwekera hado ariko na nyige dura no kegere gera mundu ungi kugo abere no maka na nikyo to bathi na mbere kwa bakuria andu othe moimire leke andu maikie kura kurigana maoni mao kana maigeria nasa tara 273 ni mathi mekete no moimire ni tuwe moimirari ni magathi mundu araro atiriri andu anasa ni kumarato twara uhuru ni kwa rato twara right professor ni kwa ekodwara beuje kirira ke uri nikyo dikushi mirongo na tori nikyo twagwa nko twekatya tukimonia no andu moimire maikie kura na ntuko tukigeria kinyakora mashinani rero ngo ni wango ni murathi todo na team sisi rathi kinya door to door na korora agoni polling center ina adu girigiriri dina team cia kwa cia kugatire no ukoimedia mishina nena senator na team yake MC na team yake ko adu ni makoimira isora kwa hianaga 2013 andu mangeka kumira mweshimiwa hii kwena risk thini wa Mount Kenya region andu mangeka kumira is there a risk andu mangeka kumira kwena risk andu mangeka kumira to hata utwarithio ya kamuti risk ile kutatwira hapo kwena professor kwena dida no mwirete ati no mundu ana ona mweshimiwa tweka tukuria kireri tondu twira gwati in the event worst case scenario niki Kenya no ethire no worst case scenario okay netugere ududhuria Kenya no ethire no ududhuria reketwo ri ni uronania opinion poll ya shiketo kinya iria cia shiketo ni andu meciria mama khoro merekeire mono ri ndwa amugithaniro ri cio be ni ironania uhuru mbere na percentage itanyihiri ithano you know twarie the ashiere todo 48 43 52 na 40 whatever ni ironania cio be uhuru mbere koguo ri ona kugakinya andu mayakumira ri ugwatira turona ri ni ati githurano gitikahota kurika na raundi ya mbere eto ndo 50% percent na andu magacokera na giacokerwo ringi ori ogacida ri ni ogatuika declared koguo ri ona go ni 48 no ogatuika ne na shida na to drona hatire 3 groups the group the two with all due respect there are 8 candidates nijo ni anana no andu aria maramuri kwa makoneka atiriri o wena 48% na 43% na aria mata decided na agiri makiri oho right no githurano mwena gwete runoff ege kwori uhuru no agacida no uriage no boyokire wake no iriage kari ni ati ni hako na mweri umwe na besha nyingi kahuthika uthoreka rano besha ingihuthika gwethara mayuthi mawira koguo ndumumire koguo tugiumira ri tukehuthiria wira andu mathurane mweri nya tukorwo twamenya atiriri uyu niwe wathurwo gutuika president wa Kenya kwena risk professor angithurwo kwena risk ya mugikuyu na ngiye murathima athurwo muthenya umwe ri athurwo hindi yo ndikikuyu risk no gutira gaya murathima ndwe maundu maya mothe ni ngai atiriri professor murathima turi kimuri-iniri rimwe twina maiko na tukurikia ndio twaugererio rimwe ni ndigago atiriri twina gatiba na institutions ri we umaga haha kaigucoke kiuria umaga weka kiu ni kiuria kega ya kuiga na nigucokeria we umaga haha atiriri atibe kiri yake athungu moigaga atiriri the guilty are afraid okay the guilty are afraid mundu uria wena mahitia hingo ciothe aturaga naguo na kwehoga na ndimuragia atiriri tiga yuthi ya Central Province ona yuthi ya Nyanza na yuthi ya Ikamba-ini na yuthi ya Baruiya ri niki maiyite weri niki utunyanite gotire uguo yari ukire wake
andu aria matunyanire ri nio mendaga go protect property ria matunyanire na nio matida magitwira atire mugitire othamaki no othamaki ri ni kuri othamaki wa nda na wa mugongo okorwo we nduri kindu utunyanite ri okorwo we utuire hindi ria wakiriaririe ri oigiri atiriri method ya andu aya ri ni umathinie nigetha umathe niguo riu ri ithuiri athenire tuturaga tu protectaga property ya tunyadirwo ni andu angi na ritwa ritu koguo ri my answer to your question ni atiriri gutire okorwo gutire kindu tunyanite hatire kindu gya kurite teke aria matunyanire turekeria hau guoya ni riri adarame thini wa thirikari wala kana ni fefeka ni ndoka ni kiri na kwena katiba no wakiri we umaga Kenya no irithina mbere tulikuwa kebo another Kenya is possible no mundu ria yita indo cia bururi abana thwariga ire tura enywaga mai kihu ni wewe ate jangate ndinoraga ndikari enore ono kwena nyakiri nduru atia turekeria acha turekeria wanaruona raumenya niguo na mundu anarumo ni nyokari ona kamutini akagatia koguo tonitue murugamo uri ukoragwo na andu amwe ri ya tiri muruga mweshimwa no nitue hitmongering dukana negere ndo yako uyo ni ati everybody is a Kenyan everybody is a Kenyan what has professor done what have I done Kenyan so mundu ni ahotete kuruta wira na akona niari ni akenari ati niye mwanegerire uigiriki wa gwatha bururi uyu miaka ena mithiru maundu mani mojikite mani modera kumwikira ungiona ndura ikiriria uri arega ri mwekura na kira tutogoretie ni ciana citwana thomithia no riri ngurie kiuria kimwe ri Uhuru Muigai wa Kenyatta ri agiaguthurwo muthiri nothing will happen no hekido amis ile hekido neguthina okay wego kidoge miss no niye na niye ngiye urugo hebe wege we maisha makoni mahi ona we mwega makiri uhuru age aguthurwo muthiri kidoge miss we no doiga atiriri no doiga atiriri mundu ekurutira na koiga atiriri niye ri niyo na utagithura ri maisha makoni magathi na mbere no ndire rutira so ni drone heka undu ingihota gukuria bururi unako right beke andu acio ri tumeke atia professor age aguthurwo ri gutiro ndo gucenjia maisha ini make no ni arerutira kuga no nyende guteithia Kenya na youth ni kuona guthurwo youth ni kuona hari andu mwemwe no ri guthi na mbere na kuhota au muneneri si kuigira niguthi gutharurania maundu maria makorwo to kuhatwo nja na kihato turekeria hau na tutingihota guthoma maoni maya twina mo ni maige Peter Silva, Patricia Nderito, Ben wa S Bridge, Zach Keruthi akauga best wishes akauga ati atwarite uhoro na kuria Pokot Kericho, Shiko Pop, G Bogwa, Isaac Mwehia, Gure Yune Sigido Gori, Banadua Fori, Esther Tyrus, Shijenga, Maina Nganga, and Charles Moridi Hamona Merwairimo. Asante. Na aigiona jehi ya Kevin Dramu na Simon Peter Phantasma Sharia Karioki wa Jao tukoga thank you nege muno ona hari age marauga nitwagirwo nitumete ati omeyuthi moke meaririria moke meaririria so nitukumwita Charles thank you so much nege muno turageragia riri twana agikuru atatu Professor Michael Wainaina, President Uhuru Kenyatta, ere muthuriti Jonya na kibake muriniri ndo tugakiario gikoi eti debate gikoi reja uno ya rugongoro ne joririe ne kiturekera youth na mutina jori huo moja teto tutwario na hakuna Mheshimiwa, we wish you well in your campaigns and you too. Thank you. Asante prof turekeria hau thank you toshokia gatho tumana Professor Michael Wainaina is an independent candidate akirogetegea president waziri
Minister Amos Kimunya kirugamagite kia MP kuria Kipipiri na wakiri Ndegwa Njiro Ninde independent no gaturagia Mundu kiondo rarugama Ninde independent anga utanathi ugaturagia rotha itondu ni watuma tufafaiti maundu maiko tuga ni thiko 31 cia mahoya muthenya o muthenya na tukauga thiko icio tiga mundu akahanda muti na kanekanira kana mundu uhoro wigie thayo ithu tuguo uhoro wa mundu kagathura na atia ni uhoro wigie thayo na ndiki na kuga atirire maiko hari rathimo meherega iri hari kirathimo kia ngui na kirathimo kia njogu ngui itindaga giciara thutha wa mieri ena mwene kuira ikibubu chai inge iga irangirwo ni ngui no njogu yaciara kamwe ni ga kilo igana ona nginya thirikari no nginya ikire kanyamu handu irore mwana uriku kiuria ni ati tugaciara kirathimo kihana atia irathimo cia ngui kana kirathimo kia njogu maranya murathi tulikiri hau ni ngatho nyingi muno kuri mundu wothe uroria ritukaigua mugambo wa Wanjikuri ni turanjia riu ugita Wanjiku na turamacario haha mandiko Jumatatu ni tugakorwo twinao moke nao matwire atiriri mendaga ati marenda atia nucio marenda nucio ni Maikoi ni Didai ni Junyagai kana ni President Uhuru kana ni Raila no marenda tulikiria hau nitagwo Michael Njenga ngauga mugie na weekend njega muno ndathime mutindie thayo murime gukumia na Jehova Ngai amurathime.